Unya kay daghan matag isda matas unsa matong himuon ning isda ani ato ning bularon ang katunga matas no. Kaning mga isda matas ako ning niliburan gikan sa bangka. So mao ni gihatag sa mananagat ganiya karon daghan makay ni di man nato ni mahurot og kaon ato ning bularon ang uban ani. Pabalo naman mo nga mahal ang palaliton karon matas ambot kung nisaka ba ang bulad pero para sa ko matas unay mo ko ning isda so ako ning isdak sa ako ang balay. Matats. Kani ato na ni sudanon tago ni. Kini mo itong bularo no, kay daghan na kay ni. Bago man natog pakas dira matas atong limpyuhan no, kuha na to mga hasang og mga dugo-dugo. Tinuod dili na to ni ibaligya pero nganlan nga atong kaonon ato jud ang limpyuhan og tarong. Ako matas isa mo ko kalibor aning fishport no, kada adlaw matas sige gunit anang isda pero wa jud ko nagpawal og bulad sa akong balay kay dili magutanan panahon nga naatay dunggo. Tanawa to naging mga adlaw matas wa may dunggo-dunggo. Unsay nakuha nako nga sudan ang bulad. Unsay gihimo nako aron makasabaw ko. Bago man ako prito akong ibutangan og tubig, kamunggay, sibes dahon ug unsa lang asin bitsin daog na. Karon kay nahuman na sa gugas ato na ipang-file dira matas no. Kada linya ana aton tasikon og asin tapos butangan na pud dato another na pud asin. Tinuod parat na siya pero bago maguna ko na ibulad ato sa nang ibabad og 2 ka oras. Bago man sa 2 ka oras atong hugasan para dili sa parat ayha ibulad. Usahay pod makaulik og sayo matas akong ibabad sa suka, ahos, paminta, limonsito akong imarinate ba pero karon kay atrasado na ang oras unya perting pagkakusuga sa init kay grabe jud no di jud makaya ako na lang gitasikan og asin. O kamo dira ingani ba mo magbulad ako lahi ko ha dili ta parehag mindset basig naa na po miingon sa ko mali akong gihimo tama yung gihimo ingani o bahala mo da kay kani pang konsumo ra ni siya dili ni pangbaligya o tanawa unsa kadabis na og pila ra istorya matas na human tagbabad no og nilabay na pud ang 2 ka oras ato na ni sang ibulad so dira ra nako ibulad matas sa makabot ra nako no para dili ko maglisod og bali og isa pa ang iring di pud sa maglisod og saka dira di ba tong nagligad nga adlaw matas nagbulag og pulo ka buok pagkahapon akong gikuha 8 na lang sa ato pa nay bahin ang iring karon kung magsige tag binantay sa iring dira maapil man pud nagkauga sobra man ni 30 ka buok matas makakuha sa 5 ka buok ani siya rog di pa siya mabusog o mo ni giingon matas nga gashare gyud sa tao sa iring pa kay dili onya kinsay gusto mag-iring-iring diha.